Kaçansın? Maşallah. Maşallah diye gidiyor. Atla göz diyesin. Maşallah göz diyesin. Uşul attı. Tuğanlar mı? Avaz beri var. Atayın çavuşu beni. Okup. Ya avaz. Karasana. Biz kadaka verilgende köprümüzde paçkalap pul tursa o sonra neyin mayda 20 somun ana teğenimizdeyiz ha. Avaz naborot bolot. Gördünüz mü? Atlarının içine neyin küçtürsün alıp geldi. Özü çakşı görgönünü alıp geldi. Buna çınığı adamdı sabah. Başka jigitler dağı avazdan ülgü alsın. Var bol avaz. Seni bana sıyımıktan az mı? Yol attı kuda kalasa ben size tapşıram. Anam bu satın sana men alıp ketip yok. Sen Bursa'dan alıp ketsin. Koç 100 numara satsın. Koç 200 dolara satsın. Ol men Allah'ın yolunda bir. Ya hanım bundan olmaz. Ya men attı al. Yok. Sen Men aka men berdim boldu aka. Turale oldu hazır. Turale oldu. Öte turale. Berdi halas уже. Siz kağanın başvara menen siz kançaga satасыз? Бuyагын может bir ulakçıga bir ulak apar çaptırıp dağı senaсын östürüp satasыңарбы? Oyagын özü. Бирок Кыргызстанда мен миндеген эң чоң жыйындарда мисалы үчүн карабайлар көбү жетелеп алып келет да Польшага. Бул өзү кирет, ошо Польшанын атын чыгарып ушул жапайы. Улакчылар өтө жакшы тааныйт да. Atı özün alıp geldin ya. Barca ocakta. Atı özün alıp Bu geldin. 50 bin dolarga avazak özü bergenmez şunu. Ошо улакчылар атынан эле сразу тааныйт, атты көргөндө эле тааныйт. Baştapkı bağısın aytıp koy. Жок, уну Baştapkı değilsin ve pulun aytıp koy. Tapılmazın belki şu anda neydi? Albüm bu sefer. Pulun aytıp koy. 20 000 dolar коюп койлу. 20 bin dolar. Kamı var ha? Жок, өдөгө карап кетсин. Өдөгө карап кетсин. Ака мындай орозоңунда камын сурабасын ака. Эркек адам берип туруп кайра атын деле ушул бала подарка кылып койсун да баймын деген адам. Maşallah. Анан бир сөздөн пайдаланып кетейин. Мына Кара Судан Россия заправканын несин тазайыны Семетей досума чыктым чалсам, досум ушундай болуптур десем, досум мен жүздөгөн адамга ыхсан кылып аттым эле. Майлы канча жардам берейин деди эле, өзүң көңүлүңөн чыгар десем, азыр Семетей келет 500 000 сом ал берет. Maşallah. Maşallah, Allah Allah razı razı olsun. olsun. Evet tutuyoruz anda. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sonu. Анда мындай кыла. Атакулка, могу видеодон көрүп аткандарга бир жакшы кайрылуу кылып коюң, ат боюнча маалымат берип, ушунун кай жеринде турат. Азыр сразу эле. Көрсө, улакча агаларына, досторуна жөнөткүлө, максималь ушул сатууга чыгыпты депчи. Aklın canına turala olur. Kalan çayında eken ha? Reklama lezzetli. Buna ya Tuğan'da. Görüp duraslar. Bunun bağısı, baştapkı bağısı 20 bin dolar. Ondan çok oruk eder. Avazının altın. Bunu hemen bundan şey aytқанда kayrımdılık iretinde niyet kılыңыздар da. Satıp alasız, mazda kılıp minesiz, ulaka salasız, bürok akçasını Hamzaga veresiz. Niyeti şunday olsun. Ya kendinizler, ulakçılar, kökbörüçüler, sizler de kütüyoruz, sayapkerler ayrıkça.